Öyle siyasete hemberi penaberan kulu Türkiye gehişti astaki bilin. Her vaha gefin kul hemberi Rojavayı Kurdistan'ı jitekirin. Em derbasi Diyarbakır ben Hanefi Turan bevdari Partiya Azadiya Kurdistan'ı Pak meyvani mine Silav keki Hanefi kek Hanefi atmosfera dijayetiya penaberan gehiştiya astek mazinli Türkiye تبي تشوفه قريد ديفي كين الخاندنا تشينا فرم. بله نها وقتا کو مرف بحثا ترکیه و پنابران بکه مرف او آلان کردی او زاروکه کو هی پر تمنوی بچوکو مرف وی ببیرنه اینه ناوه براستی او دیمن د میجیه مکردا دا د هشه مکردا دا او هاتیه کولاندن ایدی نها ترکیه د مثلا پنابراندا با آواکی به سیستماتیک تردگاره به چاوای سیستماتیک تردگاره یک ترکیه دخوازه پنابرین کج سوریه هاتنه ای عرب وانا لروجاوای کردستان بجی بکه دموگرافیا روجاوای کردستان خراب که یک سبب کی او سبب کی دنیجی دیسا ترکیه دخوازه بواسطه وان پانابران لسر دولت اوروپا ای بنا یونانستان و وکی دنی لسر وانا فشاره که دینه تی بیرام تبا چند سال بره رایدارن ترکیه دگوتن امی دریان وکن جبوی پنابران امی سینورا وکن امی وانتابا بشینن اوروپا جوی دخوازن سود بگیرن ایجار وقتا که مرب بحثا پنابرین سوریه بکه براستی مرب بحثا پنابرین کرد جینه که او جی لحقیق مزنه تقریبا در دورا لگوری آمارن فرمی 3 میلیون و 650,000 دوی نابره دایه لیبله تی گوتن که 4 میلیونی بهنه لترکیه جوانا 400-500 هزاری وی کردن وقتا مرو لروشا پنابرین عرب و ای کرد نیره مرو و اوکا ترکیه یعنی نزیک بوینا ترکیه دوی مسئله دا مرف پر وکری زلال بر چاوان دبینه ترکیه جبوی پنابرین عرب دبستانا وکریه به زمان عربی وان پرورده که لیبله زاروکن کرد جوی مافن خوی گردونی بپارن اویانی جی هلوستا ترکیه لهمبر کردا دده دست ایجار وقتا مرب دی سال روشا پنابران لترکیه نره براستی در روشک نخوشتانه لهمبر وانا چه رایدارن اقتداره چه این مخالفته تلید نری زمانه که نجات پرستی بکارتینه او جواکا ترکیه جی جویان نصیب خودستینه او لهمبر وان پنابران تشتین نخوش تين بكارانين كيكي حنفي هروها من دخلت بيجم كيكي حنفي هم دستلات هم جي اوبوزيسيون هي زيدتر جي اوبوزيسيون ديش بريا خو حنبري پنابرام بگشتي تين زمان طيبت جي پنابرين سوري قالو افيك جي تسيري ل سكنا حكومتنا كي حكومت بخوجي لحنبري پنابران تنتر ببه براي عزيز شخو جخو حکومت پر زیده جپنابران ام بیجن و حزب کنینه مثلا نه مثلا پولیتیکای حکومت هبو خواست کوه پولیتیکای بکار بینه مثلا وان برادرین مسلمان کوجوانا دوین مسلمان kardeşler Türkiye mesela nezik boya Türkiye هبو بوی آوای به تداخلی ناب شر سوریه بو او مجبور ما اینجا وان پنابران جی بستینه ایجا وگاوه کتیه استیه وانا
nizanin ko wê çi bikin ged dibêjin em ê wan bişînin rojava ged diçin bi Rusya û Îranê ra rû dinên ka cî ji wan ra em ve bikin û em wan bişînin wê derê em î nikarin wan xwe bikin û bi rastî rayedarên Tirkiye jî ê ku hikûmetê da jî zimanê wanî li hember penaberan ne zimanekî demokratîk e ne zimanekî însanî ye ew jî wek muxalefetê zimanekî tund bikartînin îcar bi rastî divê ku dewleta Türk ev siyaseta xwe êdî biguherîne yani li Tirkiye penaberên li Tirkiye dibin diciyê şert û mercê ne însanî da ew tên xebitandin û em bêjin ew ücreta asgarî a herî hindik wek mînak em bêjin vêga 5,500 lîraye ez bawerim ew penaberên Sûriye vêga vê bi 10,000 û 3,000 wan didin xebitandin evyanê jî ji xwe re wek sûdgirtinekî dibînin rastiya vê meselê gerem erî bûyî away lê binêre yanî bi tenê ji bo ku wan bikar bînin wan li hember Kurda bikar bînin wan li hember Ewropa bikar bînin û ji em bêjin hêza wanî kar sûd wergirin ji wî ew dikin û ji xwe ê wanî ku reviya nehatine Tirkiye û xwedîperene jî ew jî li Tirkiye tev hin yani saziyên kar ji xwe ra pêkanîne û dûr da kar dikin û ew jî sûdek dide Tirkiye. Peki Henefî min dixwestem derbasî gefên Tirkiye hemberî Rojavayê Kurdistanê bibin. Niha Tirkiye demeke dirêj got ku dinya qebûl bike neke ez ê operasyonekî hemberî Rojavayê Kurdistanê bicî bikim. Di vê dema dawî de mirov dibîne ku ew ziman hatiye guhertin yan jî nayib karanîn hemberî Yunanistanê tê gotin ku em ê operasyonê bikar bînin. Lê niha dronan topbaran kirin hatine zêdekirin gelo plana xwe guheran Tirkiye di vê derbarê de ger dîtinate bigirin. Biraya ezîz ez dibêjim ew diwan hevdîtinên Astanayê da û hevdîtinên ku bi Putin ra Erdogan pê ra kir diwan hevdîtinan da gilopa kesk jêra nat pêxistin Tirkiye erê car bi car divê ez ê bikim lê belê wisa xwaneyek ku ew ê nikaribe bike vê gavê her en hindik vê gavê ew gilop ji wan ra natiye pêxistin û ji xwe Emerîka û hevkarên xwe ew ji berê da dibêjin ku ev yanê ew ê zararek mezin bide tekoşîna me li hember Daişê em yanê qebûl nakin en hindik em viya di cî de navînin divêje wisa xwaneyek ku ma biharek dinê ji qewlî Tirkava ew operasyon o divê ku ez dixwazim bi di hevoka ez bang li Tirkiye bikim ev Tirkiye divê ku li hember van penaberan ew rêkeftina navdewletî ad ku di 1951 da hatibû imza kirin divê ku li gorî wî tev bigere o divê ku miletê Kurd jî li Rojavayê Kurdistanê yek rêziya xwe navmala xwe yek rêziya navmala xwe ava bike ku ji bo ji wan fişarê Belêkek Henefî Turan pêdarê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê ji Diyarbekirê gelme.